Naumang Horam will unveil the monument for today's dedication and inaugural function. So I gave time to our headman, Naumang Horam. Please. Ning share atam ya da khami wang ning share mtai la na iwa ramdoi na sau ge ena mtai la na ina sha shi phung gi ji a aju wi sim hi wi thar ji ge sami gi da le da play ya itu mai administrator ojali ning she kala ring so da play bing akhwa bing sai koran sai koran la yu sha shi limit le kala lang mai da kya kha akhwa ra da thing sai korin la kara ram hi le dak le ya just ki jibu wi basar bin kara khongnai ram naw bing wi basar bin tum sai koril la iwi khyak shi ki chung khan sai korli mi sor de ko ji ram chi in hanga ye kala aju jim kho sia sa la ga kala thum ming chon khmi na thum wi sia sa khmi kala Gravity Hospital na sa dak wi atam hi itum min sam bang sak la ga sia sa la ga itum nang ran khai atam hi ho chak ta sam bang sak ma sai koron na Verim soji ka tsai ki ba hi inare ma chi nga ye aju jim kho atam hitran Gravity Hospital abam hi le shok khni ngau gi da hi itum na phungjam wang mang maning la itum sai kor ram naw bing la tang hore le shida le da phim kala si ksang raj le si sang ram naw bing sai kor jin na itum na jibam gai ne ji ba hi mam rai sang ai ko ji ba din thum be hangai sangai kala aju hi le bam dak le hi mai Mr. Dam thot ana karmin sa da ichu wi Gravity Hospital bam da le phala gai phungjam le da shok mi da kala wirwana ga sat mi laga na thum mai sia sa khmi ma aina phungjam hi da ji ka mi laga pam sak tak le hi phungjam mui mang maning la tang hru wang ko ji ba hi ina ram naw bing khwa bing tai ko ri hangai bam bam mai ning sha in thum ne la ka tom da le kala itum la sia sa mi da le gi we atak ji ajuna shaki nei gi ba ji iwa itum sai ko re li ji hanga ye kala thum ra jam khai sai ko re li ning share kala ina aroi sagai dak le shim apam hi wang lunggu hi wang ram naw bing mai mak thai ka chung ga sa mom mom re ji ba ka tham mai da Gravity na ka tha da ring ga da le kala ka tha da ochak ji ka tha da sa da le ji raw wen manga le ka tha da itum na shin da le ji mai ram naw bing ka chung ga thai ngai le sa mom re ka sok dak le sai ko re hi itum na yang la ga ki da sa da le ji ba hi thesar khai ne kam dai la ga na ju hi shimbam hi ka thar tha da le da phin ka thar sa ka khui shim shem ga khui atam hi le rari itum ma bam phok nang da kha so ji ka tra ka la wi rari khor sang la ga ra na na yang mi ro da khor ga sang atam hi le rang lom khai ngum sai ko ro ma nga le ka la wi ra wi ming le ina lungwi nau hi lungwi hi so meo gai ra ka la mang ra thar wi ming sing la ina so meo gai ka ji hin tum sai ko ro wi ma nga le sha ki sa le ina so khmi nei I shall read out the inscription on the stone on the monument.